tennis guest ning na dia me yada no ni fane mame very beautiful and salty you know very me that sorry asheme papa rapper bi was their friend saying where rapper to dwom watch again anyem no asheme papa Australia open be baso man tia be gini di gaga na no de gi no ke gini just say asheme papa Naomi Osaka onu ni Australia open o ono gansa mo agegi bia ti ko Australia open e so ko be gini di bium e ho against won mo bium na me hu ni me hu sana ne ha bo tokom na ha ne bo ne ho men tentam na ne ma zele ni ase e ho ya ase me ni sana twa ba nche ne balu ni pae nti ne me hu obaduma me hu zele ha ne bo kim se ana twa ba abetom asanye true apa e ho a balu na api wontimi fancy etimi mo experience no ti na me hwe ne tennis a sana gay bo tennis a na kuma e bo periperi Osaka yi saka ampa sab rapper no kwa na wabotum ene wode abeto a kire ne kyese we twa na yi ne scanning na ma kyese abrofo de we twa ne scan abeto me ehu akwala no a owo ne nan so akwala no tumi so nyem bo tennis o hwe ne nan a ene wa twa ne ne ma chinchanchon no e chanchon wa tro nyina ne se na ma chinchanchon no me nkyerekire mu wa tro nyina ne se on se 2024 wa to so obewo by 2024 no awo wi no aba 2024 sa na person kire eti when nyina aha me mpewembiri eti when nyina kire se akwana boatum agimege ashebe pa but ebe na gise fa na efa ti wo say encho beba ti little no un say how say here is a little life update no enne wa ha no little no un say chana you know ya show ne say per little till no we ne till no na till little o ta say mama ka bra na me kira de no na me ania de ni ade about enye hwe eno anu atwero no ta say no atwero gba no laugh at all